Amma ati isi inni odde biyo inni fi gurbaan fitu baate ani gas qorana kamisa kana mata isa kaya mi ati halli inde maliga gurbaan fitee fundemu itille bilbilu dem yo inni rasa fitu baate kan tetini abo akasi ya mandana ke biyetin libila amara da waretin drebeti ane ma halin bisan da gumi khasanga bona mandana rasidi amara rafitete angare funa maratin da waretin jira ke biyetin duka da gidan daga de dubayo hadarti hazude isno bilati yo hada walabi yo amma gabin da walabi angas daga yo mo hadarti bakeni ba wanda bibila hazude timin da mandana yani baju sani bu ani wata ko ndinjina ta isen tanara disamo wali bona mana marati wa ku utaran nara kuba cuma anak tuh yani bak aisin nim bidal yemi kan hadi yang gafa arke tuh bidal ju sani bu gafa करते थे माशाल्लाह तबारकल्लाह gafa udah wah yang arke tuh juga gafa nana no gafa yang torbe tak kabu tuh kabar bilbil safradu bilbil bisa kan atau fradu no bilbil mal makan dia mal biar bilbil sah sih mal tuh nagal cuman tempat tempat sih nak inan if you tempat tempat berapa sih nim biaka belisah ya changes tuh belisah nim biaka hire mal ke sih boleh tak boleh abdul nim biaka one day itu mal ninga mana kan untuk itu kamu nanti jasa yo dan jasa ya jadi minum berbeda terbaca kan sih betul bisa ayo kan juga enggak yani maka ya taliman aja kalima ayo oke yani sudi durti aja itu anda deh ayo sani bu dah boleh tinggal pada bu akan yo kerja mo musuh yo kau ninu yo kau berarti ya itu osan enggak pada dulu isa ya mit no pun berlagi boleh cukup nanti saya yo basta kau ajar jadi anda santa wana mo asal itu dulu semua di dunia dulu nanti ya Allah deh sani bu amma gabel miti harakatnya itu nih dunia aku harakatnya di mana di mana nama lu kamu jangan kawai di kabarnya tahu jadi sahabatnya itu berbanding sih ada di mana tata ya Allah boleh itu jam berapa kamu ngurus dia masa hay barjet mu asubni mane matija dol eh lake mata manni minesh jaya boleh itu Yusuf diran penan Allah bidin Allah bidin mata diro ray mo we beta skara sudi kana ruften jam yo oso hadra rani kanen ani ray kada jeti se amma jati sai basani tu atate sai baki je se parte se sibil biles ya mo sabo bilash se ya boleh khabajate di sa sani timis ayah mau kono kulla depe ga kan suji raga bulle bi itu ga kono debe kono kulla ko mana tenagar ko mana tinde maira kasmana ni gise kana de buro ga bates protein de akauti sirra wa ga diti ayah man kana tes be ya to no sanan da baren cilina gete ya Allah no ya me mane ati amma harakani ni gode gerte harakani hasoni sa ti harakani sa butu berjecha din jirani ni na rafa me fayra si be ko ga bam jawalla tada jalla khati fi wa garte aane sini gol sigarsi se yada si bar sufi mitiya bure يعني قربانة خبراتنا. أنا قابل جرور فلي تعرفه يمان خنا تنقول يا أمي يمان خنا كوري. أنا أخو فرق كوري والله لازم ميدي سجى. أما تدبين ساعة هنا تيجي ساعة إني قلت نوري فتى قندر. هاتوا لسان جروديس. ما لقى بربادم جاني. أنا اللي جلار كان كابو. Kau tinggal kayu kebatik jadi berkok. La kanti di sini. Kalau sekarang aku manu majar desa sampai ada mana maka kita hadi itu makin rumah sampai kerja mi dukan mau wala dada kapan tenda. Ambil sabun dah kau beli ti dia tak kucing heru ni tak kucing wajar perlu ni ada resu. Ini leyu warantana. Ini mang kunu kana lagi na desa heru yo yerte. Alhamdulillah rabbil alamin nama kana tijo lemiti. Lakin mo innahum qajaibati. Ini dupi aja iban ini masih ini berapa dupi ini kan kalau ada guys ini kau sana fifu karena bibi aku tuh bisa beka uang gerti seranya dia tidak kasar seranya ada je sidai sumiti Allah kena mana gubaji runa beta mana arabat ayah gizi takka hidup anjir takka cinjir aja gizi takka cinjir aja malah karena tiga tar kusan tu na gubesa na berbaca sih semale yo ini lihat kawan tu juga tu insyaallah hak jasa ya terapi jasa ya terapi mau beka jadi tapi kau ada kau guru aja sanggar tu kami nama di tef desan rabuman ati rasa apa semua deh irti yang berbadu itu yang berbadu amma kau kau ada berbadu kau vivo ayah ni sada macam macam hai insyaallah ini juga insyaallah Rabbi khair ma huwa يا بوغامي إن شاء الله اسمه سردنا ومسيسو إسا ولا قران تسا بسيطة تسا كي أسيجو قرطو إني جهرتي لنا جهرتي ساسا تو حالا سموري تنرب شكتا
Gumaan jaartidha. Biyyitti gumaan qabdi. Ilmaan lama irraa qabattisa. Ilmaan lama qaba ilmaan lameen na bira jiran. Ilmaan lamaa kun kolme isaati moo kana ilmaan isaanii yeroo duraatiif isa viidiyoo irratti narti. Leessa irratti narkee. Sanboota dhugaa sadii gisee itti dhaqu ilmaan harkaa qaba ilmaan kiyya ja'a. Ilmaan isallee ni fakkaata kanuma isaatii irra ishee fakkaata. Garuu haati ati qaammaan karaa jiru deemu jiru ture itti bara. Tamaam. Egaa namni karaa qaxxaamanii karaa baaraa kanaa fi kana naannoo Angaafuun suutii jirullee wanti sana guban qabu. Dasta akka takka isa dubbisuuf haadhaaf shabakaa seena malee. Dalagaa malee waqtiin qaba. Waqtiin qilleensa rabbee nama laaluun qaba. Waan inni gisa na dubbisu. Amma ani godha ani fuutee oggonan jeena. Si malee akkamitti fuudhaa. Ansi malee jee garas laafifate. Ansi waan madaama mana namaa dhiiteetti gad ergite. Inni asii fuudhee taani intaltii waan maal nama qabeenyaan gara ammataa kanaan na'uu jira buleetti. Amma waan inni sirraa fuudhee ati madaama mana namaa dhiiteetti kan tukan inni sirraa fuudhee isin geesse. Isin isarraa fuutee sheeka geessite isa fawwastee mataa fawwazamee illee fiifuu fayyaa qabu gubbaan. Tamaam. Inni fiifuu walaansa fedha. Amma gartee rabbiin isa masanii wal sigarsiisee. Akka godhee wal sigarsiisee murtii takka akkatee deemudha. Kunis kiyyaan gartee kiyyaan dhamaadha kun. Kiyyaan dhamaa irra beeksifti sanuu dhoofachuu illee danda'u bari gartu. Dirree beekuma mun jechaa jira taa. Bartee bu'aas kumee bari. Ni qaanfatee amma jimaa fi kana asirraa kan tolkannu ni qaanfate. Gartee maaliif nu qonni taa jennee gaafii gaafannaa mire takkitti mukaa dhoofachuu danda'e malee taa haasawni isaatiif hundi isaatu harakaata namaatu harakaata nama asuumee. Harakaan isaa harakaata ajaa'ibaati. Harakaata ajaa'ibaati. Adda kan haadha ilmaanii yaatti namaa ta'e kiyyaan jechuun dhiirraa dhuftee dhiirarraa abbaa ilmaanii barbaadatu namfaatiin lafa jiraati. Namirraan kuttuu na cinnatti jeetuma si barbaadu jira gaafurbaanii. Akka jaallabeessee quban qabdu wal dubaa lagalee kanaafuu illee waa dhiira biraa barbaadan illee usilaan dhiira biraa barbaadan. Abbaa ilmaanii jaarsumasiitu ta'e abbaa ilmaanii barbaaddi. Ana kafaatii kana harkatti irra wayyaa jira. Laa namaan tana halaasas illeen inshallah amni ishee anisuma san ijaan argeetuma. Achi booda murtii ta'e kan addaati. Dhugaa san gartee inni maraatee mirreetee alaarraan olola dagoo jira malee isa argee ijaan akka inni akkas ta'edhaan garreen beekta. Kanaafuu mee rabbi khayrumaa godhu yaa buume. Yaa ilmoo rabbi si yaa argite isootti illee. Ajaa'iboodha biyyi namaatu goomu hunda nama barsiifti. Keessaafu akka sanaa tolta addaati. Kanas rabbis jalaa hambisu. Gartee gurbaa ati barbaadduunis waan biyaadaa bahee bisa yoo dhugumaan yaadne fayyaada sirrii ta'e dhugumaan jaarsa kee kan barbaade deemtaate. Walsi agarsiisu kana kan du'aa isii godha wala agartaa isii shakkii isii qabdu rabbi. Inshallah meeta namatti du'aa naa godhe amiin. Kanammoo akka rabbis hambisas jalaa hambisu kun guyyaan kaaddaati dhumaatu. Haasa'u agarsiisu deema. Dubarsiisu hin deemu. Gisee inni ol amma murtii ta'e dhageeffadhu. Gisee inni ol deebi'u qullaa nutti deebi'u gurbaan kun ati haadha dhimmaatii miti usii ajjechaa jira gurbaan kun. Ni gartaami. Amma hafin jira jechuutti raabur meesuma kana ilaalutti raabur. Hayyee taajjabu jirtatis mizaana irra kaa'u jirta. Inni ani mizaana irra kaa'u jirtiif hin ta'u lalaalachu jirtiif ta'a gurbaan. Yaa Allah meeni siga. Tamam. Amma ati gisee inni ol deebi'u inni fi gurbaan gurbaa fitu baate ani gaa sokoraan akka mizaana mataa isa kaaya. Mee ati halliin deemaa liga gurbaan kun gurbaa fidee dhufuun deemu ittillee bilbiluu deemu. Yoo inni irra isa fiduu baate baanteetiin aboo dhiiga isaa asitti dhiiga saree godhee biraa yaanaati. Fataffanneeti isa foon isaa haaseente saree isaa isaa boo maanuun taphatu nuti. Jaartii akkana jaartii namaa fidee ana haadha namaati. Jaartii namaati atiitu as fidee as nu kaa'ee. Suuraan as nu kaa'ee telefoona rasiida nagadee dhufa rasiidila kana rasiida naqatanii. Minamanii ni si jeewa namas keessa deeggadda wanni gubbarraa kan nama dhiita yaa'e. Ciisee nama dhiita yaa'e. Gartee miidhageeffadhu deeggadda si himee baran. Boo'eeti ilmi namaa si boochisaa. Rakkateeti rakkoon keessaan jira jeetti karaa si buusee akka ati garaa duututti galchisu godha. Kanaafuu har'aatan ilma namaa kun haalli kana lamni sanaa guutuutti lamni yemmuu guutuutti haala kamiini nama gargaartamee rabbisaa jirti. Kanaaf amantii namaa dhabne laanti. Arki kun akkaataa ilmi namaa itti waliin jiru. Mucaan bishaan mallee nuti kan si beeku. Haayilaandii kun torbaa lamaa immoo torbaan tokko haasa'aa ta'a. Lakki kun rakkoon qabu nu gaabbasaa bara. Nurraa fuula dhabee malee. Bishaan mallee kan hin reebamne bargaa. Mushoontidha jaartii saayiba isaa deeniin tuni. Baararraa dhuftee Meaning tu baharran dubeje bishaan kan ile taati. Harakana gogogaan nutti godhaa jira. Gurbaan ni sodaate naatu. Harakana gogogaan